Mutongoria wa mung'ethaniro CORD Raila Odinga ni oritie ngwataniro ya EU kurumirira uria wandikithia wa kura uratwarithio niguo Akenya othe aria makinyitie miaka 18 maikie kura. Ningi ni akindiriirie bata wa gutigirira ati IEBC ni yageria mitambo iria ikuhuthika kwambia wandikithia wa kura, uhuri wa kura na kuruta maumirira ma githurano nigetha ndigakorwo na mahingica. Kahindini okau augite hari bata maritwa ma aruti a wira a IEBC macabithio na mathuthurio muira wa githurano nigetha gutigirira aruti a wira a IEBC matikahuthirwo kuiya githurano. Raila ningi ni akindiriirie bata wa IEBC kuheo mbeca cia kuigana na tene o hamwe na gutigirira wandikithia wa Akenya aria mari ruraya ni wakinyanira. Raila akirutaga ndumiriri iyo, IEBC ni yabetie uthuthuria wa thaini cia Akenya gukinyaniria mutaratara wa Okoa Kenya. Wira ucio uratanywo guthira mbere ya tariki 25 mweri uyu na thaini cio milioni 1 ciakorwo cinginyaniru citwarwo bunge-ini cia county kwariririo. If the signatures meet the prescribed number as per the Constitution of Kenya 2010, that is 1 million signatures of 1 million registered voters, then the Commission will do what the Constitution directs, that is transmit that record to the county assemblies for their dealing, that is their debate and voting. No ciaga gukinyanira mutaratara ucio ugathirira hau. Certainly if it doesn't meet, the law is very clear, the initiative collapses. CORD irahete IEBC ginya kiumia giukite kurikia wira wa guthuthuria thaini icio. Sisi hatuwezi kubali kuongoja tena. Kwa hivyo wiki ijayo sisi tutaenda kule kwa ofisi ya IEBC kutafuta majibu. Tupate majibu juu ya mambo ya Okoa Kenya. Ni maana yake tunataka kufanya referendum mwaka huu kabla ya fika mwezi wa Julai. Sawa sawa? Sawa sawa? Gerifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Maina wa Wairegi.